الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه واختاره وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن التقوى هي خير زاد. واعلموا أن من القضايا التي يكثر الجدل حولها قضية الدنيا. فما حقيقتها؟ إننا نجد نصوصا من الكتاب والسنة ما تمدح الدنيا أحيانا، وأخرى تذمها ويحذرنا منها. يقول الله عز وجل: اعلموا
أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ويفهم من هذه النصوص أن الله خلق الدنيا لحكمة عظيمة يبتلي فيها عباده بالغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والعطاء والمنع لينظر كيف يعملون. أيدي الله سبحانه وتعالى تدو مولد طول سنين بجو حدد أيدي ريوه لأبنا ندوه وده غوتو بنت كدوه بايكو غوتو كتاغوغل أيدي ko kanko wi ka deftere makko onde ko kanko tagi maydede ko kanko tagi gurdandal fi hoddum fi yo jarrimu en o anda ko hombo e meɗen ɓuri moƴƴude golle ɓurata moƴƴinde golle ɗe kanko non Allah ko tedduɗo ko yafotoɗo e yettimo hinen seedo wonde ko kanko ɗum woni reweteɗo e hoore gongal o ala ɗimo o ala dammo o ala dokkal o ala nando. Hiden seeɗa ɗo nelaɗo meɗen Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib hiden seeɗa ɗo ko annabajo Allah ko nulaɗo Allah ko subaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude ɓiɓɓe adama ɓe o nela ha e men en fof yimɓe o jinnaji o ɓorde ka o nelaɗo ha tuma dargal ngal dari. Hiden seeɗo kadi fellintinna wonde o yottinno ko o nulaɗo o laaɓanno e reedu o ɓangini o laɓɓini o yeehi e ko harde wadde e ko harmi en waɗugol sabu ko o moƴƴo sabu ko o yurmeteɗo sabu himo ananen himo yiɗi en. Yo Allah juulo e makko juula e sahaba e makko ɓen e yimɓe suudu makko ɗum juula kadi e hoore kala jokkuɗo laawol ngol ɓe wonno e mumgol watti batteji maɓɓe ɗin ka diina rewi Allah noon ɓe rewirno Allah noon Allah tawara koye ɓen tawa ɗen allahumma amin. Musidɓe julɓe tedduɓe jeyaɓe Allah moƴƴuɓe mi wasiyo hoore an taw min mi wasiyo wonon kadi yo e huɗo Allah subhanahu wa ta'ala. Huɗugol Allah gol ko waɗugol ko Allah yamiri yo waɗe ko waɗirano o wiiri yo waɗe noon eto ha acca ko Allah haɗi ko woɗɗito ɗum few woɗɗintinta ɗum kadi ɓeygure mum nde kesiɓɓe e yimɓe e ɓewɗi mari feere ɓe fof o muñño kadi kala ko heɓno e nder ɗum o iwtira ɓaawo nelaɗo Allah o sallallahu alaihi wa sallam ka dewal hara o waɗani ka nder dewal ko nelaɗo waɗano tawaɗe mo wawno waɗude ande ko ɗum ɗo woni jooɓo ɓurɗo moƴƴude ka fokkita ɗon ɓayde fokkite en fof seɓe yagal se yahi toon en artata hande kadi ko toon luttote toon ɗum ko yoɓante koko on tigi naɓoyi toon woko ɗum ko tawoyta toon naata golle toon ɗaɓɓere ala toon ko seɓe tentu wona yowmo ɗaɓɓere ko naɓugol ko ɗaɓɓuno ka ko heɓi ko yaha noon wonoya toon ko hoɗugol ko ɓuri moƴƴude ko yowete ko waɗete e sabu yowɓe fi yawmul lahira ko kulol Allah ngol mosi Allah yi watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ande no jeya e piiji alhaaliji e yewtiral ɗuuɗi e muɗum woni fii o aduna ende aduna no moƴƴi no haani ɗaɓɓugol
no hani huutol ko moƴƴereeji aduna ɗi ka aduna moƴƴaano woni ko ya ɓottoto sooɗa jiwde mowaɗege muɗum inna aduna min mi faalaaka aduna fof hono faanda e aduna ɗo ko ndi jawdi ngal teddungal ngol laamu ɗi nemaji ɗi naforeji no e mum jombugol sonnaaɓe laɓaaɓe hoɗugol e cuuɗi fotuɗi ƴawgol e otoje ɗuuɓuɗe wattagol cocci laɓaaɓe ñaamugol ko weli defumitagol ƴawgol e nokkuji fotuɗi jindugol hoore leydi ga ko ɗum woni o aduna ko wona e yewtere ɗo hannde hutuba ko ɓe addi ɗo wo ko fii ngurɗan aduna hakkunde mantugol ɗan e ngiñugol ɗan yarni aduna no yoni ko yangane no yoni ko ɗaɓɓe no wawa naftorede hutore ka aduna moƴƴa aduna totagol ɗo ha to piita ko ka leydi aduna soññaji bone mum bakkatuji landitegol yo wondigi terno fes kisa ko eɓɓinirgol hakkunde ɗen noppiji ɗiɗi ko ɗum ɓe addi hande o hutuba ɗo ɓe wi tigi tigi ko honɗum woni aduna o wi sen ndaari ayaji alqur'ana goo e hadisaji ɗinnaɗo maaki goo en taway inno mandi aduna o no wi yen ɗaɓɓu o aduna yen huutor yen dunkitor yen naftor ko enen jeeyi ko enen waɗana sen ndaaroyi aayeje goo e maakuji nelaɗo goo tawa no ŋiñi o aduna no inñinimo no wi o aduna ko fus aduna yona yunde ko honɗune muñƴetteten ɗo honno faamete hiɓɓinden hakkunde ɗiɗo ɗi piyodiragoy ɗiɗa rutta ɗiɗa ko yimɓe ɓen ɗaɓɓoɓe aduna ɓen ko ɓe seedi no woodi woɓɓe koye ɓe ɗaɓɓude aduna yeɓe miña e muɗum ko waɗi ko aduna on tum ɓe visani ko aduna on tum ɓe jogi haaje muɗum ɓe tetti fi lahara to ɓe waɗiri ɗum ka jungo haali ɓe heeɓi aduna on ɓe huutorimo e ko Allah haɗi ɓe lorrini yimɓe ɓe waɗiri bakkatuji ɓe tooñi ɓe beri ɓe tampini ɓe lorri hakkitande maɓɓe ala fi waɗgol ko moƴƴi e fi lahara hadisaji inñinɗi aduna ɗi e aayaji inñinɗi aduna ɗe ko ɓeeɗo sabbi ko fii ɓeeɗo en taway woɓɓe goo aduna on ɓe waɗi mo ka juuɗe maɓɓe ɓe waɗaani aduna o ka nder ɓerde ɓe ɗaɓɓi aduna o ɓe ɗaɓɓi jawdi ɓe ɗaɓɓi laamu ɓe ɗaɓɓi teddugal ɓe naftori ɓe huutori e nder ko Allah yardi ɓe yejjitaani haqqe Allah o ɓe waɗi ɗum ɗon ngesa fii heɓugol aljanna ɓe reni ka aduna ga fiyoɓe soño e lahara ɓe woni nafooɓe waɗoɓe sadakaji itta zakkaji itta andeji tampito miskinɓe ne a ari yatima tampito sonaɓe woɗi ɗum maayi heɓade ko jomnita ɗum itta andeji e ma pereji ɓe ɓewaɗi ɓe ɗownitaji ɓe toñaade ɓeɗo aayeje tindinɗe fiyo yimɓe ɓe naftor aduna e hadisaji tindinɗi wonde aduna ɗo ɗo moƴƴi aduna koko ɗaɓɓete aduna ko eni jeyi awa ko ɓeɗo nden ɗin ɗon nususuji woni e yewtude fi muɗum o wi en taway aayeji goo e hadisaji goo no mantana e aduna rewtina e ɗaɓɓu goɗɗi goo no rewtina en no hajo en no haɗa en wano Allah subhanahu wa taala wirini e o aya ɗo o wi ande ɗan ngurɗan aduna ko ɗan woni wo pet o wi innama adatu hasri ko ɗan woni wo ko fijinaaru e sabakala e cuɗaari e mantodirangol hakkude yimɓe ɓen
mino mari hunde kali mino ɓurma ɗum ɗo min a yewdakilal ɗum ɗo min si a mari ɗum ɗo min miɗo mari woni ɗum wasodiro mantodiral e hollugol ɓurdugol ka jawle e ka ɓiɓɓe o wi hey ɗum honno ɗum wayi no wayiwa remowo si remi maaro kon ko fuɗa ma mutinimma kabaade ɗen ma foñƴe ko ɗon fuɗa hettira wirfiɗa wuufa sawta ɓenda waye bagaji ɗin yeddo sere tun ɗum yoora yanta nayi dammi ara ñaama ɗo saari a sikkata ɗum ɗo fuɗuno goɗɗum ñande ko o wi ko noon ɗum wayi o wi wonɓe ɗum ɓe yoyti e ɗum ɗum ɓen tun ara en kala hara ko leɗɗe lomde wonani ɓe ɓe ɗum ɗon ɗaynano ɓe ɓe heɓa yaafafu e immorde ka Allah e welaye o wi o aduna o gurdal iɗan jogoniri ɗayde fayɗan ɗayde en daara e joni ko seeɗe gurdal fayda ɗayde sina Allah faabima ayi a joni ɗimmo joma no heɓa jawdi ma heɓa laamu heɓa teddugal bewa tooña waaji jaɓata wona lorrugo to yimɓe fof mako ɗa e muɗum ha woɓɓe ɗo Allah Allah ittagi o loykiɗɗama on iwa o maaya ma o follo siko lanɗo ma o perda siko jon jawɗini ma o jaasa siko jon teddugal ɗum ɗum ɗo ngara ma jakima an aroya an kadi Allah moƴƴo e maɗa o jarɗiɓoroma heɓa ko heɓi ko wona koore ko wanno ko naɗayreni sikka ɗum ɗo ko ɓema ko no on ɗon o ɗumannanoke waɗande wata minen nano min wayi ko ɗayni fayda yimɓe ɓe hewa wajitorde aye goɗɗo hiɗo welɗi hiɗo gimmoɗa hiɗo jooɗa ñande go ɗum wi gaari maayi kim yo o maayi e ɓeɗi tawe wattingol mugol immoɗa ƴetta on tigi rondoɗa fure o naɓa ka berde ka buure asa haalu wattamo nder ɗo foppu nder ñande mo ɓe accene kadi ɓe manno acce ɓene kadi ɓe golla hay ɓiɗɗo makko ñette reedi watta e hoore makko hay nene goto makko hay ɓen makko sino ɗo on tigi yiɗi ko ina tanono e accane mo jokku ka oxygéne o naatira ka hendu wifiramo seeɗa waɗane mo finetere fof watta a enne joni awa foɗɗo moƴƴi accamo ɗon arta boneji ko wanno kon an kadi watta sifa ɗimma a ɓuri ɗi andi aduna ɗaynima ka sina ɗum ɗo yoni no waaji kafa bil mawti wa'idan mayde yoni ko waajo goɗɗo idan nelaɗo meɗen sallallah alih w sallam makani en o maki o ono yo yimɓe o aduna himo heejini himo weli lewnigoy suytu moda ko metto ɓeyna musdolli ono fu ɓeynata noon metto tun a hena ɓey addu kadi fay kono aduna on wayi o yi no weli no lewni jawdi ɓiɓɓe laamu teddugal seeɗe sette fof daro ha haaji ma on gasa an no weli ha aduna on no weli o wi Allah no lontini on lontina on ka leyɗo lontindira on ɓeeɗo feƴƴa ɓeeɗo ara ɓeeɗo feƴƴa ɓeeɗo ara o wi ko honɗum woni waɗirde ɗum ko yo daaru ko honɗum wonɗo nge gerɗe si a ari a lontike fewɗo ka fewɗiɗa ɗon ko an woni e fewdude ko an woni e nenunode nemaji ɗi ko an tigguita ko an yaakitora ko an yowa e hoore muɗum o ndaara ko ɗum o watta honɗum an watta o okkore jawdi bus ma okkore gandal buy o okkore teddugal buy o okkore laamu e fewdugol tawa haajo ala ko gasta sina e juuɗe ma ino wowno hara ko goɗɗo o waɗa ɗum fi honɗum waɗa waɗi ɗum e ma an ko yo ndaaru ko
honno jogi torta o aduna honno jogi torta be yimbe be burda be fewjata fi muɗum be arobe ɗaɓɓire haajuji mum awa ɗo meɗen ngari haray ɗo min rewa min rewta si on wallani men ɗon haray ala ko walla o fi o jaɓi o examen wonno e wadde o salde examen natuɗo o fi o ndaaru ko honɗum watta o ndaaro maki he rewte aduna nani watta ni lay aduna taw hoolo taɗum ɗayno taɗum jamfo on sinko joni lanni se fini non mo Allah ɗo yeɗay menen hande kadi ɗo ɓen andi ɗo min ma baki hande kadi yewtani ka ma ɓeɗe ɗon ɗo tawi ama baki hande kadi o wi rento ɗon kadi sonnaɓe ɓen rento ɗon sonnaɓe ɓen ɓe wonde ɓe mortinayi ɓe murtinayi wonde ɓe ɗaynayi wonde ɓe jamfoto buy e worɓe ɓe ko woni e bonnude diina maɓɓe kam ko sonnaɓe no wawi wonde haldaka harmi na jatagol na jeerugol fes ko sonnaɓe maɓɓe daƴaniɓe ɓe ko ɓen ɗon bonni diina maɓɓe kam few fi honno ɓe ƴetti rewɓe ɗiɗo ɓe waɗi oɗa bagajo ɓe waɗi oɗa botaɗo oɗa haqqeji mum ɗi jonnatake few mo ƴette haqqeji ɓeɗa onamo jonna oɗa ɗum ɗo bonni alhaali ma o ko ka baraji ma ƴettoyte ina yandanade mo añuɗa on sabu na pelleti Allah kan nato ñowo ñande o ñaawoy won jongoga hedda goga muɗum o wirente ɗum o hadis mo selli imam ahmad no fillimo e woɓɓe ko o wi en faama e ndeji e ɗo wonde Allah subhanahu wa taala ko tagiri o aduna ko fi naforiji heewɗi mawnuɗi hikmaji buy en andadaɗi fof ko kono ko fi o jarribo e o aduna ɗo jiyaɓe makko ɓe o jarribora ɓe o jarribo alluɗo o jarribo baasuɗo yani o jarribora woɓɓe aldugol o jarribora woɓɓe waasugol o jarribora woɓɓe cellal o jarribora woɓɓe nawnare o jarribora woɓɓe jogagol doole heɓugol laamu heɓugol ɗuma o jarribora woɓɓe kadi lo'ugol e waadegol e jaasugol o jarribora woɓɓe okkogol ɓe ndaara si ɓe okkay o jarribora woɓɓe ɗaalugol ɓe ndaara si ɓe muññoto ɗum ɗo fof ko fiyo ndaar fi darndagol nawde ɗo anndaɓe ko nawdema ko waɗi goɗɗina joni mi daaro ko honno o waɗireyta kanko mo anndi so okkoyme hoy anndi si a anndani hunde a farjay ka ñaawore enno on no moƴƴi on so yettino laamu non probléme on ɗon haɗa no en serti e tampere Allah no anndi so heɓi laamu o yettino tan o fof o wulla e ɓiiro lakkere ɗam o gaɗogo yaade joni noon ko fiyo yaltintinɗo o jarri wona o jonnamo kanko e mo anndi ko fiyo anndu ono hono tigi oto seeɗa yimɓe jaga ayi haɗa en annda ko ɗon ka jawdi so okkoyima kala ko okkorma anndu o ndaaray ko okkorma ɗo ko honno humtorta ɗum so ɗanima ɗo ɗari o ndantuma ta sikku ko mari ko landi ko ɗum haɗi heɓa ko mari ko no woodi kono ko ɗanirma ko daarugol ene a muññoto a famay ɗum e makko inna ko kanko woni hoddiraade ka a ɗaɓɓay ka bagaɗum ɓay gaane ɓe wanno ɗum ɗo mimiɗo anduno ɓe minani ɓe kambananmi ɓe yiyama nokku gaari ɗon kayde no windano hay inde anno nder ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo wona e monanagol marɓe ɓe ɓe daari ka yo daari oto algal o jogi daari hunde kaari ka a muññoto e namoɗi hey ko Allah hoddirta ɓay Allah hoddiraade min muññiki ɗum ɗo na goɗɗo watimminaɗoma ko Allah kono siko cellal o korma ngal cellal o ndaara ene a rewaymo ngal cellal a wakkiloto a yurmina e nawnuɓe ɓe siko nawnaade kadi kono piiji kala no woɓɗa o no woɓɗa anndu ko e salle d' examen wonɗa Allah no darnadema fiyo yimɓe ɓe anndu kanko kan himo anndi o wi aduna on sen ndaari o aduna en tawa e aduna on wona ñiñaaɗo wona ko ñiddi wona ko harmi wona ko pottiteyde non menen aduna men ala haaje ɗum few accu aduna on ko nema ko doggal ko Allah hokki on
Allah o wi adna on o tagadi e leydi e kammu fo e woni ga ko mo wi ko fi me ngene huwa alladhi khalaqa lakum al-ardha jami'an sabu adna on wi moƴƴi no nder ga juulirde no ga dude ga alqur'ana hunje no ga ka moƴƴereede waɗe no ga lekkolde ka diina jange no ga yimɓe moƴƴuɓe no ga ka asikaji laaɓuɗi dagi faggitete no ga isinji moƴƴinoji piiji laaɓuɗi dagiɗi moƴƴinayɗi jalɓe ko mayre juuɗi meɗen moƴƴinayɗi sima moƴƴinayɗi tooɗi moƴƴinayɗi e jonki moƴƴinayɗi ko ñaamete fii ko yarete heɓma no heewi tew ewi adna ko mere adna koko boni oye an yawa e bonde de ma ƴetta gollitira adna on ko boni kono adna on kañum bonagoy ɗum waɗi o wi ko adna ɗo ko ɗo neɗɗo jombata sonnaɓe o dalmito e sonnaɓe o heɓa ɓiɓɓe moƴƴuɓe o sinca famille o ne'a ɓiɓɓe makko ɓe gasa ɓe ɓiɓɓe wonɓe woloya jannguɓe karmakoɓe kummaluɓe woɓɓe no lamɓe fewɓe woɓɓe wona nafoɓe jogiɓe métieji nafayde awa woɓɓe wona waɗoɓe jihaadi wurde ɗo ɓe reeni ɗin tigi tigi o no wawi neɗɗo goto o tawa o wawa fawtoyade yimɓe guɗuji ha ɓen ɗon fof imo créé ka ɓen ɗon ɓe ara ɓe golla inne fof ko ka usine kaari wonde gollude ko ka gesa kaari wonde gollude ko ka hunde kaari wonde gollude gonɗo golta ka société kaarijo e hino no woni woɓɓe koɓe tawata ko fande o ɓe jogii golloɓe ɓurɓe buluuji sappo hay so naga leydi men ɗo on no woodi hay jogiiɓe eni ko milliardaire ɓe jogii créé société ji to e ɗa e ɗo ɗo moɓɓeri golloɓe buluuji ha ɓen ɗon fof hirande joƴƴa maɓɓe kamɓe leydi maɓɓe no fof ko barki Allah ko Allah hoddirno ko oɗo o créé ɗiɗo usine ji o heɓi ɗiɗo jawdi on no ga ɗum waɗi ko tawi adna ko mere adna on no moƴƴi o wi ko woni l'islam no noddi yo e wurnutu o aduna ye wuro nguure mo Allah yiɗi yarli on wota en wiitu en terto adna on fes jokken fi lahara on tum ko ɗum waɗi Qarun yimma ko ɓen wiyetum ɓe waaji o ɓenni wabtaqi fima ataka Allahu dara al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya ko Allah asiku makko e moƴƴereeji ɗaɓɓir ɗum ngurdan ɗaɓɓir ɗum aljanna o lahara moƴƴo wota yewitunon hoore ma fi adna o Allah subhanahu wa ta'ala o qissani e woɗo o inna Qaruna kana min qawmi Musa Qaruna ko yimɓe annabi Musa ɓe mo jeeɗo fabaga alayhim o towniti e hoore maɓɓe o bewi o tooni o holli ɓural wa atainahu min al-kunuz min okki mo e ngaluuji ɗin ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa ko tawata saabije magasinji makko ɗin tum ko sagataɓe rontuno haray ɓe suƴi kadi saabije ɗe tum naa ko waɗa nder ton ka magasinji goɗɗe ko sabi kadi waɗi mo ko jama benta rontuno jawle ɗen fof adna on fewnoto ko kanko woni premier milliardaire du monde yimma ko ɓen waaji mo ɓe inni id qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin yimma ko ɓen inni he Allah hokkima boyi kono wota welto ha feƴƴintinna Allah yiɗa weltotoɓe sabu nemaji mum feƴƴintinna ɗum ko beru goɗɗi toñirake saɗo yimɓe go okkogo yimɓe miskin ɓen awmoɓe ha jooɗe ɗo ɗon siɓe ɗo ñangatto o aɗa mo waɗade a yewde ɓane mene anndi sa heɓiwa ɗum ɗo nasama kala addi ɗum ɓeni wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fi al-ard moƴƴo e yimɓe ɓen no Allah moƴƴode ma ɗum no wawnoore Allah ko woɓɓe ɗo jooɗi jawƴal na moƴƴo no Allah moƴƴode ma ɗum wota bew ka hoore leydi wota bondu leydi ɗi Allah yiɗa bonnoɓe kalam hel kala mumtaz ɗum ɗo ko waaju haala welka ɓe yewtimo haala yewte ka patron yewte ka lanɗo yewte ka tedduɗo ɓe
wala be nyaadani be yandani be nale do tan mafru hara yani mantaqiyan o ina he mo do jarama do hari o andina ko mi andano mako hari hakilla no hukki inshallah ma ay so wala def jodi inshallah jam endare ay andu men no metti wajade parce que awaji tantini ami ko be yobe wadi sadaka yobe okku yobe wadi wadi esinga joni ko yani afala ma yobe be rawo ma hen da ngari ngel magel e yani me usabe no wadi do anda do qur'an wala fi me andi ko be fala ko me andi ko be fokiti do andi ko be miji ko kono moy daru on na be fumo hanka o sala wonde ski ko hala wondu ka teddugal wondu ka neewi be yewti hayno be wata wala tan sama simbe de dunya problem ala hare de wayi dunki to di jor ma fi adna o tayi ko tore waddo yani mo oto nda mix ando do ko min de jota wadu me na ya jetto to sobu way oto musas bebe me na ya hodo sifa awa kamiski me hodo do ani hodo suru ye no do lo ko garu da ko pale garu na onni pada problem kono into yoni mojo na yimbe be bur alla bur ma mabbe kama be helu hana welke hodo mo jadi inma utitu ala indi min di jawdi ko jonni min ko gandal andu ko mi jawda birte mi wona mi sama kalaji no siku yo siku ko mi ko yitu mi hebel mi jawdi min ko gandal am okki mi di mi nani no nati te yaltite mi no jogi import export mi no andi non do jogi relation mi wadi mi wottiri o jetti fo sabu hebo ko mo jawdi ko jonni to hore makkan Allah tawaka do fi ko non wadi aya ngaddo أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أنا أو أندال الله هل كينو قديم كانكو جبنات لكنا بجاودي بتاوتا إفد ياتينو دي بتاوتا نقرنو مو بقول جاودي قرنو دولة كنا الله هل كبه سبب بيو جاودي ما بني ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون بندي ببلان ذاك وري هاي بني جماعة بدي هاك قدوديكو ولا كل أدنى قوة نوكو وجربوه ودا ينترتو أدنى الإسلام من وجنال ينترتو أدنى فيو في الآخر وبنو نوديتي وندكو برودي بالزهاد بيننا من كم بنيامة تاكو ويلي be yarata ko buubi be bonota ko labadi be walata ko kadati e yo sifa wana dum be ne kambe be sibi kala kharaw tele adna ngabe mo nyika ne bi ko dum fuddi ko no ko halje exemple pour do wonde frappe pratique fi adna joga ko andu ko honno jogorta aduna walla be sahaba mumbe sandari bedo ko honno be jogono adna anda ko no jogoto adna est ce que be tetno adna tum fiu inshallah khutba men dibbo ko dum dum bengino te seda aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن المنهج الإسلامي في النظر إلى الدنيا يقوم على التوازن والاعتدال، يجمع بين عمارة الدنيا والاستعداد للآخرة. قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قصص 77. فالمؤمن ينظر إلى الدنيا على أنها مزرعة للآخرة، فما يزرعه اليوم يحصده غدا بإذن الله.
قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيتي الله سبحانه وتعالى gido moƴƴuɓe ɓe Allah ko jogi njaatige yimɓe ɓe ko moƴƴuɓe moƴƴinayɓe ɓe o faalaka bonɗo o yiɗa bonɗo de ima muñana onon bonɗo o acca o bonna ha bonɗo o sika o wi Allah anda fi makko ma wawatamo wadde a yiwde istidraja e yetti Allah giɗo ɓe moƴƴuɓe hiɗen seedo ko kanko tun woni reweteɗo e hoore goonga hiɗen seedo kadi nelaɗo men Muhammad ibn Abdillah ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo Allah suɓaɗo suuta moƴƴo yurmeteɗo yo Allah o arsuko e jokkugol laawol ngol o wonno ngol e kanko e sahaba makko ɓe yo Allah hisiga hisinamo hawtenge makko ko aljanna ɓuɗo towude amin. Musidɓe julɓe tedduɓe ande laawol l'islamu ngol fi telen darugol ɗan gurdan aduna no dari e hoore peesinirgol eɓɓinirgol wona ya ƴettu ɗum ɗo tun wona ya ƴettu ɗum ɗo tun yani sa peesa e hunde tawana e ɗum ɗo yana e hoore ɗum ɗo sa waɗi ɗo kilo ko ya waɗɗo kilo sa waɗi ɗo feccere kilo waɗa ɗo feccere kilo kono l'islamu ndaariri ɗan gurda kilo fi ɗaɓɓugol aduna kilo fi ɗaɓɓugol lahara yani ko wonda e ɗaɓɓirde aduna ko ande si a heɓi aduna a gollanay fi lahara wona e ko min ko alata waɗiron itidal ara no fotoniri wona ñooƴirgol ɗa tun tertoɗa wona ñooƴirgol ga tun ka tertoɗa wiyano la hayra liman taraka dinahu wa akhiratahu li dunyahu wala khayra liman taraka dunyahu li akhiratihi al khayru fi al jam'i baynahuma awi tertiɗo e lahara muɗum dina mum terti ɗum ɗum feew fiyo aduna mum on tun kañum ɓiri lakkere wo fi aduna jali wo fi aduna wulli wo fi aduna haaju mum ko fi aduna ɗum ɗum ɗon noon ka ɗum naati wo o naatay ko ɗum fayru wo o waɗay si aduna o wi yo am o ame si aduna wi yo jalo o jala si aduna wi yo wullo o wullay hakkitande makko ala wigol heɓol ɗum ɗo no harmi kanko ko harmi koko heɓaki oɗo heɓali moƴƴere nde ko noon kadi moƴƴere alana tertiɗo kadi aduna mum few jokki fi lahara ɗum almaki la ruhbaniyata fi l'islam jokkugol dewal tum accita fi aduna few ɗum ala kal islam ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل goɗɗo wiye Usman ibn Maz'un ko musidɓe nelaɗo o jeeyano nelaɗo yinno mo moƴƴino ko on atti mayde Madina e ferɓe ɓen ɓawo ferama yo Makka arama Madina kamɓe ferɓe ɓen arɓe ɓe ko on ɗon atti mayde Madina surra baqiya o arno tawi nelaɗo wi nelaɗo andi komi faala ko tertagol fi jombugol fes mi falaka rewɓe falaka jombugol puisque ɗum empêche alange dewal mi komi faala ko rewgol Allah to mi jokka fi dewal Allah to aduna na ko juuti ɗum seeɗa ni hejjan kala gere rewɓe e gere diina laɗo maki o way ɗum ɗon mi jaɓanalima few a jombay hejjin dinna noon wondugol e sonnajo ma o e dewal maga Allah no mari haqqe e hoorema sonnajo ma no mari haqqe e hoorema wonki maki no mari haqqe e hoorema jonno to jom haqqe ɓe haqqe idan mo tertiki aduna feew inde men ko diina tum oɗo kadi o waɗali ko moƴƴi ko waɗi o yowito joni e jiifaji yimɓe ɓe ɓayi ɓandu no landi ñamugol no landi yargol no landi ɓornagol no landi dagmitagol no landi foftagol ɗum ɗon si a heɓanani hoorema ko ɓeyda ɓaɗude juuɗe yimɓe ɓe ɓay pellette gurdana gasta e ɓawo mum idan diina men kam ko yontigi hiɓɓinirɗi ɗiɗi kanji ɗiɗi o jogoɗi ɗo diina kam lahara o waɗa ka nder ɓernde aduna o waɗa ka juuɗe ɗo jogo ɗo
Kongina ko ajetu ko adna wada ka derbe dina ka wada ka jungulo tawakala ko memi tu furto yana la sendani sahaba benala sallallahu alaihi wa alihi wasallam holno be wonirno bal nela do horem be gollayno no mabbe njulaaba kummanu bin Uthman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf e wobbe go ko be njulabe patron be yaay be sodo masanti badde be yeeyita be jogi boutique be jogi magasin be jogi gelodi be jogi gure be jogi gese be jogi piidi fu be wonti leydi ko wadi Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bay fop kitama ghazwa Tabuk no wodi ko yaara hakko Madina e Tabuk ko tele kilo temede jerate go on mari na auto je wodi wona helicopter je wona avion je wona dum don ko naba tayimbe ko buri yawde ko puccu ato nyine ko wadde no ato nyini e ko alaji ko sode ko nabere be fokkitani aybe armibe no ato nyini e jobaji ko nyamete to ko no ato nyini ko acce ka be ngure no ato nyini ato nyini tay no ko fewdo ka sante be wodi moji crise no wodi crise économique no wodi kono Allah subhanahu wa ta'ala bay ko wi wade fewdo do narmaki he Allah yamire ya hambe fewdo ka sante imo halfi no on jawle o janti adde dani ko donc Abubakar yeyi addo jawdi ko mari kon fop tan mayko ko onno gelluda ko jeewi accanda me ngol mane o indi jawdi fop mi addi mi accande ton Allah e dala Omar yeyi fekki ha ko addi fekkere addi fekkere de ngani Usman ko gebe jende ba kanko ko no jogade moy o addi gelodi temedere campande joyi dela no werti o ɓeydi kadi o watti waɗi ɓe riwaya go gelodi temedere campande temedde tati ɗoni riwaya win o wanno gelodi temedde jeenayi o addi dinar wulure ɗum ko telen 3 milliards e goɗɗum fewno ɗon o addi ko sakkitoɗo woni heewe kala mo heɓani ko waɗɗo ma ko yoɓo ma ko sooda ala ko haɓiroy ma ko acca ka ɓeydono mo yo armi jetti garante ko ɗon o inna mujahizu jayshil usra prépare o kono fewre sattede ko ɗum waɗi laaru sallah sallam maaki ma darra Uthmana ma faala ba'da al-yawm ɗum Uthmana maf'ul bihi ma faala ko kañum woni masdar masbuq aw muhawwal ila al-fa'il Usman hande kadi ala ko watta lordam mana o wadata ko metta Allah hande kadi o jetti reference Allah wettani ko tikkata mo hande kadi haysi rafida shi'a tikkani mo kono Allah kadi tikkata mo de ko wonno mo wadanno dum do ko bayi mo mari honno heɓi ko bayo dam idan won tikira bay kambe be la bay no be jogi no jardin Talha Abu Talha ɓaawo Allah jippini o aya ɗo lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun on heɓata bir ɗum ko moƴƴere e wela e Allah ya janna ha okkitiro jawle mon ɗe yiɗo ɗon de Abu Talha o inni mbiɗo jogii jardin bayha jardin leɗɗe temedde jeego tawa ɗon nder ɗon ɓay ko hande sinama ɗo eɗen ɗo ko hombo aawi leɗɗe temedde jeego sikka en heɓay ɗum hakkunde men ɗo koy aw ko no jogi nafoore leɗɗe temedde jeego tamaro no e sarde mo o inni nelaaɗo oɗo mo okkimo Allah jagolli ɓe gollayno mo mara ittatamone kono ndaare kamɓe adna on ko ka jungo ɗo wonno sina ɗum wat on ɗon sarde mum no wonde keye ko mari kon fof jawdi ko mari kon fof ko ɗon wonno ka ɓernde dogata daro o yino okki Allah enen hande ne waɗa ɗum a jogi cuuɗi ɗiɗi ndoyano hamdallahi ɗo ko R+3 a jogi suudu honnugol ɗum ko baya ko duplex ani nduɗo no yeeye ko fadde wottelen 15 milliards nduto no yeeye wano 2 milliards innama o waɗen fi Allah si sabila est ce que a ƴette ɗum wonto ɗo yeeyeteɗo 15 milliards ɗum okka ɗum ɗo la welata fi kono kamɓe
ani bay enen adna ko ka bernde ga woni wala ittugo ka bernde wala fi kono won ko woni ka jumbo do sebiti ittugo do mettafi kono kambe adna ko do wonno la khara ko nder ga woni e dina ka idan Allah subhanahu wa ta'ala o wadani en di leydi fi yen wurnutundi yen naftordi yen wadu mojjereji din do ko dum wadi be yimbe garuna ko dum be wajinomo yo moƴƴi no Allah moƴƴinori moƴƴori e makko no yo nafu wota o ɓeyta leydi taw bonnu leydi sabuna marɗo e lanɗo si ɓe faadama bonnugo leydi ɓe bonna leydi ɗum ɓay marɗo no wawi addoyde ɗo ko gawta enen hari alaɗo goɗeji ɗi alaɗo ƴettore ɗo Europe ma Canada ma Asie ma Australie addani ɗo tawata miskino no ɗin ɗon ari o andade o golititaɓe few o poɗe noon o adda ɗon o adda ha kama yeddira ɗum Allah tawa an ton ɗum a wata ɗon a yeddani Allah ko e noone ko noone a yettano la noon no wawi wiide joni awa hewude ka no wawi waɗeɗo probléme ala taw ko yetti ɗum Allah sa foti kawɗo jeeɗade lanno no inni ɗum na ella honno wawla ala ko wawla ko ɗum wasi ɓe inni mo wota bonnu leydi ndi par ce que mo jogui possibilité bonnugo leydi ndi o wi moƴƴo no Allah moƴƴini ma mo tawi gito ɗum fi aduna on kadi Allah o korima no suka aduna ɗo nemino waɗo piiji ɗin fof e jangino ko hon ɗum o jaabi julɗo o daara e aduna ɗo wonde aduna on ko jardin ma ko ngesa fi lahara makko on wonde ko on tigi remi hande kon ɗo ka aduna ɗo ko lahara o soñoyta lahara ko galle joddi wona galle golle aduna ɗo ko galle golle ko na galle joddi fi dinaka kono so Allah wi innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah joddi wonni ko hetto ko ñande dalgal ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi mo golli ko fandi wo ko fandi hay siko embere gaddum jarra siko ko moƴƴi o yiyay ɗum mana on o yiyay joddi mum Allah subhanahu wa ta'ala kala ko waɗa ko moƴƴi o yoɓe probléme ala narmaki Allah taw haaɓu waɗugol ko moƴƴi ko fandi o sabuna Allah haaɓata yoɓugol ɗon ko moƴƴi ko fandi on haaɓaani wiiɗo ɗum ɗo no fandi mi wadda ronko ɗon wadde mo golli kadi ko boni ko fandi o ko fandi so tuuɓade tan Allah Allah yaafamo ɗon kadi joddi makko ndi ko yiye en torki Allah subhanahu wa ta'ala waɗa wurmitoɓe aduna ɓe hara ko fi lahara o to Allah waɗu hara wakkilare men nden fof e etare men nden fof ko fi aduna on tum Allah waɗu hara ko lahara ɓuri mawde ka ɓerde men e di aduna o wala hara e leydi gaali kadi moƴƴereji ɓe ka aduna ga o kora en hawta en no Allah ino rabbana atina fi dunya hasana wa fi l-akhirati hasana allahumma atina fi dunya hasana wa fi l-akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma anta allah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahumma anta al-ghayb wa nahnu ad-du'afa وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعله قائدا لنا وسائقا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نزرعك في نحور أعدائنا في نحور أعدائك وأعدائنا وأعداء الدين اللهم إنا نزرعك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت إنك أنت القوي العزيز اللهم ارحمنا اللهم ارحم والدينا ووالديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم جازهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة وغفرانا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما ساروا إليه بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اقض حوائج المسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم قهم شر أعدائهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم
وارحمنا معهم واجمعنا معهم في أعلى الجنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. قل لي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا الصفوف سدوا الخلل وإن صفوا دري دوموا لي ويندي للقياس فوق إن صفوا دري بفيرو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.